Ebusua ya mo akwa eba KwakuSmart TV so ha no mo de unum sa ha no obi ade ato me dia me de so KwakuSmart ena se wo hwe video ya twagu ya minia yes ebia be ya onwa kakra abrante na ohunu no video no mu no onya brante bi oye disable ebia eye wadwemu na say nice guy say and oye disable awerade adan na on abrante fefe say be disable e ma wadwemu nya otanta abrante eya abrante bia otumi nante pa na na mi beyi na kirew e wo KwakuSmart studio abi Kofi let's say Kofi Ghana hey uti udi o media na so ebia me hwe wan am say abrante be na ase ni hu fefefa wo ye disable iti mi wonu na mse no ma me scroll video no enko down me scroll kwa na me hu say no say utimi nante but why this work then na nyuma bebre doso but adwuma no na waje atom so adenti me obi a like me hu obi o disable not like areho ashama me di obi because ma share o my way ma share we disable mo ye de mo fa wo ye hwe nti me tumu si was say no adenti na me create bibi ema disable for because they will pay more nti say me tena say embo am eno na ema me e fa adwuma we to me so all right but who get there more girl o wajia to mu say ono so na ni je adwuma na wo ye no me ne twa me content me ne twa ono obo am bi obampa me break am say me twa ono ba be ka say oh baby am call ni ade nti they didn't cash out because a man do mu twa na sometimes or me hu ni so modoso ono na ye slim nana the ona ne mu yedu ne mu tuntum yeah oh okay all right cash out na me sha baby a obi because enye easy say bema aye your boyfriend be je adwuma bi sa ato ne ho so na obetumi ama ne kwan say onye den ono so nye say enye easy na me sha baby a obi cash out all right Kofi na adwuma one counter challenges be both spiritual and physical one counter bibi okay bibi size of my life that's once oh me program be e wa Accra disabled law for the street nti ye call bibi awie no na ye ba fie back bibi aye de okay but ye ba ye no enema ye basa misika sem any like dai bi am so sir me so dai say go for a time like omu chase me sada na me ko ye program na buy no me so dai say go for e chase me the me sorry that was me by me sorry na about almost 11 until me bonfire that's the challenge that we face here all right ya hwa de wa mommy any poppy are your parents adwuma no so o mate ase o ma jiwa to mu oh me mommy or your way at first they no I say no you're okay with it but you see how they were better massy or no cramp na me twa content utumi ye aduane ma me because content bi wa ehia aduane utumi ye aduane ma me na me guys no na eden utumi try content ti ma me de obi be bi say Kofi ye dey ni wo ye dey ni oh me fantini wo ye fantini abusuya fantini abamu a say wo hwa abrantie watu ni ho asi ho ama disable fo anya say bia ni busuani bi na disable watu ni ho asi ho ama disable wa Ghana nyina na onu de ni dwumadie ni say opese oboa wo okasa sa wote ya o se ohu wo ma aya na ase eye ne mobo utu se wonya bia owo bi bro so ankobeya ne echensa se wunim na account wa mesrawo na account no ana etwagu ase a hono no mede ne link no so ato video we yase mesrawo so obekwa akofolo Kofi Ghana adwuma abrante we airborne wa ene ne ma oye no because me first day me hu no me yam hye hwe nice guy wati ha wo de hwe nanim hwe nice guy wati ha sei na wagi atum awonye disable wagi atum ato ne ho so say no obefa adwuma we ato ne ho so essence ase disable for yayi wo mumu eya no kran so ase yayi wo mumu na so wagi ato ne ho so me ni akofolo no wate Kofi Ghana obo adwuma Kofi Ghana all right Kofi na me refi my way ono so on na di disable me so on di disable e ba Ghana me refi ni din kakra onye disable ba me hu so on ne nampa okay bibia kaka Shatta bibia obi kaka Shatta me boss me pa wasempa na ono so na ba ne se na ono so ba mu oh kaka Shatta ni bibia a good guy ono so situation me call in change situation na me fam na no bia ono so o ahommo bro mama bisa we onu na wo hu se oye ne hye wu nkran anana wa wo wutum se wo be ye dada
me call kaka Shatta no be some question say Kofi ade ohun se me ye na Opa na wasa say wo hia no media no so ana say there because person me wo hia no media no so na den e ka say like me ka chen say person ye collabo. Okay. Enti collabo no na ye ko hia no be some say Kofi ade ohun se me ye bi no nti ana na me say kaka enti sa me nipa bi a mo like mo ya obi ema eye we disabled for na we abodanfo sa abodanfo ne disabled na eno na etoma kuma so like me hu omope na me ra ho nti me share me video na ase no na me twa no na me yese ka me be art abodanfo na me say no me disabled nti me disabled na do baby no na me ka chama me say ma abodanfo so ya na me free say like me bibia mo no say bodanfo no na na edi omochi me ba me ntumi mboa wo sa akon no so nti e be ya disable na wo ye no omo de omo ya yarefo obetumi aboa mo nti na ma me fa disable just a buy enye obi a me hu no media no so ade e dan akoma so okay enu nti no yemfa ne se nyame aye wadom wonye sika dan ma then aside say ebi ade bebo ahiafo no mo chire o mo wonye sika dan ma then e da wakoma so titiru pa ka ba yama disable for disable for mo ne mo bebra me pese menye okay but sika ene wo ba hoden ne de na me ama ebi se yetumi dane ye sore nko ade a me sa hoden no nti nka metumi abo disable for biti say schools why I say because disabled for no on to me enkoye adwuma metua ye fees nya ade won nti mi kwa mo he mi hu media no so na mu say mahama pese on board disabled for free ibi education nya ade nti etoma ko aso nti say obaye hwe obi o follow bia obehu a meta post ye mahama we no kan ye no because of disabled no kan ye no me hu say ono so eden we hu bibi ewo all right Minia asema branch kenyina ye nokre dinti ama mekasa ye nokre no hwe ewiase mu won disable anakunafo bible kasafa wo mo ho se wo bi na wo try se obebo akunani ana obi a ontumi enante nkopa adwuma anya minia unhira bebre enu nti no ba pese se obi hwe ye nya owo mu bi on femra na ana wo na be bi abeto ana wo de wo hia obi awe wo de wo nko a na pese oye obi bia isiano mintumi nkase eye me nko ana me bibia eniama bia hia support because ejuma we enye bakofo ejuma even me boys na mo kame ho etumi ya kodu bebi ani abre content bi we say etumi fa kai kotwa eyi bi we say wa say na obi wo wa say ekoma no wheelchair obi wo wa say otumi man ska ka Kofi Ghana na ekasa no abusia o kan say ya ho ube fi say ebia ne ho na te no ana ebia ope obi bi na adi ana ebi odi abetna ha no mo na oyede o kansa odi am say ko na kodi yam na kofolo no Kofi Ghana ubehu ne ma abranti we ye menua bible say enhira ewo ma oma esen wogie ana nya sa na ye kan no oma mu enhira esen wogie ya oma mu enhira esen wogie enu ti menua say unim say atale na wo na say ye mienu na say wo de ne waboa no kra wo koto agu no Kofi Ghana say wo de wa ye ready say obeje de akoma disable for sika bi a bi a wo de wo fi say wo de ato for future use no bible say oma emu wo nhira esen wogie wo de say sika no fabra boa disable for no now de hwe ne ebesi wo abrabom just 1 month now this kan kwa koto ma sika ni enya dwuma bi eni ebe home no now de fa hwe ne ma nyame be ye wo abrabom say dwane bi na wo na abusu a disable for say omo paucho ni omo bedi edin enu ti Kofi Ghana wadi we yato ne ho so Kofi aside of social media aside TikTok no wo baby wo other platform bi so me wo YouTube channel misaso Facebook okay mo Instagram ni na post video ni wo ni na me post video no Kofi Ghana na okay all right etino wo number bi a be pese enfento wo mo normal no ye 050 68 14 024 repeat it no ye 050 68 14 024 all right dia be ba na Ishmael so moma dia be ba Ishmael abranti ono no ti ha sei no owo ni bibia owo ni bibia na so eda na koma so opese oboa disable wuti ho wo ye den menua bronya ne ye bedi no
fa bibi beboa disable for what fa bibi ebeboa na hwe nkosi nda emfi na nkosi bronyam hwe nsankyerene a ebisi o wabrabo e ka yanko a kewiase mu obi anya ne obedi amen nanso ne nua ebi enjoy ebi nso bleedi mesra what ma ade we nto wakoma so number na da ho frɛ keke friend, would offer any new come, baby. I will be up as about Hokrana. Why are you ready? And I'm a boy. Yeah, co program. Oh, yeah, even birthday crates be active. Okay, and you know, hey, and I want can you come? Obi any programmer or Fremos be any program it me call echo acting or home because I don't know, disable acting now. Disable acting now. Wow, wow, mama like Philly baby. Wow. Program. Oh, nice. Anyway, there. Pennyforce na wasuma wasi programs bia nso awoye bia o my ready so mbeba ho no wo de o mu video na etwegu no na kwa mu di ye mu nso na kwa hwe ne ma o mo ye Kofi Ghana na me refuse me bisa why Kofi Ghana ade Kofi Ghana de onya we we de we bisa masem kese pa obia ne wa we bisa msa mahinta sem Kofi Ghana me fa eta mo DHS na ensa bi ba na mo friend cargo yeah China Navy or buy nice when you go she be eben send sound said no omo ka say Kofi Ghana we ni no ka say o say ani no ka jenso on fan nko nka go no anfa yina nko wanfa what na nko ofa obolo na ede why China ni krampa fa Kofi Ghana na me a me meti Ghana no mo ma be fa there be edi atoma ko sada na okay but we di angasa de say Dianka say Joseph for say. All right, Joseph for say. Okay. Kofi, wo bi from me apese ya kan na ana wo bi catch wa hwefo nso a. Me pese me ndan kofo bi ase. Okay. Omo a me da o ma ase Madam Bia Michiano TikTok. Na mi Michiano. A friend Madam Fosu. O ye Ghana ni ba wa brochi. De bia ono o ma me kranhye. Oboa me e wo bibia nti na me boys na me o mutwa video no content ni na Robert na me show YP na me show cash out na me show me boys like dosun nti me do bibia ase na me da me ma me ase ishian koma no se wenya abotre ama me no back me dwumade a me di no na me show bibia. All right uba yiri din dia cash out ala wo person di this year la gas go be packing the cash out ran eko say your salary me get your friend cash out because ni din kasa like a trend no and na cash out. Okay. All right cash out ya da wase mommy ene aboafo boys na moboa wom ni nyina moboa no nyina nyame hira wo bia. All right Kofi Ghana fans nyina nyame hira mu nyina aha no ma KwakuSmart TV. Yes aha KwakuSmart TV ya KwakuSmart studio medical catch ade bia wo hia wo media no so bia KwakuSmart ya ye ready se be ya ma you 2 studios bebia ye interview ho no de news aholo ne ensem esisi nkwa na ye kan ho ye san so wo studio ya record enwum bia ye bo say ye gospel reggae dancehall hip hop high life wo de wo se den fabra KwakuSmart studio ya ye ready ama ye wo odoko yes and your studio kitwa ne so wo malam medan crofobia somasene me bom so hu dawuru ama okakra abusuya se wonti emergency dia ene me kacho emergency eye aduro bia he woman bia owo Ghana ha ana de baaye aduro we eye adura ebuan crofo e ma na mokoto pills na mo wo panie because of family planning mom pese mo be wo no emergency e wo ho mam we eye bibiduru kan ye de hahani nunura ana ye de aye Ghana ye de mu o se be ma ne sorry wo so a na wanomo he se wo mpese obewu 10 years ya aduro we ya na se otosi wo dem boys no mutonsi mo dem se na muni ma ni wi a mo de be ma wo na o ma no na se oba no de nyinsem brewa enkasa na wa bowura wo dem no akoi emergency na kire no emergency ebo adwuma nkasa me da se wa wo hwe ye ene me guess ya menya no Kofi Ghana kai se obakwa akofolo abrantie we na abrantie we oye ne ma atale na hye no hwe ni ye camera ba fato no nko aso atale na hye no atale we susume ejina mu no enye wa dwen se bia ni wura fi ne ho na wadane no ono na ahye da ya atale ne sa Kofi Ghana
yes didn't wash yellow no we shall Ghana flag no yellow ewomu enuntia Kofi Ghana me penasem say Kofolo ni sensia. Thank you for watching me. May you acquire the ace blow the biscoca the city so they celebrate the east fight and forget the AFC Accra. Alright, I will see everything going that I'm going in right now they're live. KwakuSmart and probably one day, and I get to